Iyi ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi leta y'icyo gihugu iramagana igitero ivuga ko cyakozwe n'umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi iburinga muri komine Gihanda mu ntara ya Bubanza. Leta y'u Burundi irongeye kwemeza ko ibandanya gutsimbataza amahoro n'umutekano, ikabisaba amakomite y'umutekano kurushiriza kurikanura abenegihugu bagume bafatanye mu nda, bagira urunani mu ntumbero yo gukinga no gutuza ibitero nk'ivyo atakindi babigamije atari ugushira Uburundi mu marira. Jerome Niyonzima, umunyamabanga mukuru wa leta. Umubyeyi wa Anne Uwamahoro Rwigara washyinguwe kuri uyu wa mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aravuga ko iperereza ryimbitse rigikorwa kugira ngo hamenyekane icyateye urupfu rwe rutunguranye. Ariho bararikora kandi turi en contact, kandi ntabwo barikora mu ikinamico, bafite ubumuntu, bafite kubabara abantu kuko nabo barumiwe kuko yari afite n'ubwenegihugu bw'Amerika. Adeline Rwigara mu kiganiro cyihariye ku ijwi ry'Amerika aravuga ko umunsi wo gushyingura umukobwa we wari wuzuye intimba ariko urimo ihumure. Ikaze mu kiganiro Iwanyu mu Ntara. Were ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na Eugenie Mukankusi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa mbere yashyizeho intumwa yihariye kuri Sudani mu rwego rwo kongera kugerageza bundi bushya kumvisha abasirikare bahanganye ko bagomba gushyira intwaro zabo hasi nyuma y'amezi 10 hatemba imivu y'amaraso. Tom Perriello wahoze muri Kongere ya Amerika mbere wari intumwa idasanzwe mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari azahuza ingamba za Amerika kuri Sudani kandi ateze intambwe ibikorwa byacu kugira ngo ubushyamirane burangire, akore ku buryo ibikorwa by'ubutabazi bibasha kugera aho bikenewe hamwe n'inkunga ku baturage ba Sudani mu gihe bashakisha uburyo bagera ku kwishyira ukizana amahoro n'ubutabera. Ibi byavuzwe mu itangazo rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Anthony Blinken. Intambara yadutse mu kwezi kwa kane umwaka ushize hagati y'ingabo z'igihugu cya Sudani n'abitwara gisirikare ba Rapid Support Forces bamaze kunanirwa kumvikana ku buryo bakwihuza ngo berekeze igihugu ku buyobozi bwa gisivili. Amerika na Arabia Saudite bayoboye ibiganiro bitandukanye hagati y'impande zombi ariko byageze ku bintu bike cyane. Abashinga amategeko ba Amerika bamaze amezi bagerageza gushyiraho umwanya wo gushyira imbere Sudani, nubwo ishyirwaho rya Perriello rinagamije gusiba icyuho cyasizwe na ambasaderi wa Amerika i Khartoum Jean Godfrey wacyuye igihe. Igisirikare cya Yorodaniya kuri uyu wa mbere cyemeje ko yajyanye mu ntara ya Gaza mu byiciro bitandukanye imfashanyo y'ibiribwa n'ibindi byangombwa by'ubutabazi byamanurwaga n'indege. Imwe muri izo ndege ni igisirikare cy'Ubufaransa. Itangazo rivuga ko ingabo za Yorodaniya zajugunye hasi mu byiciro 4 imfashanyo ku batuye intara ya Gaza ku mabwiriza y'umwami wa Yorodaniya Abdullah wa kabiri. Yorodaniya yakoze operasiyo 16 zose hamwe zo kumanura ibiribwa mu ndege kuva intambara yadutse tariki 7 z'ukwezi kwa 10 hagati ya Israeli n'umutwe w'abarwanyi bo mu ntara ya Gaza Hamas. Mbere igihugu cyari cyatangaje ibijyanye no kumanura ibiribwa mu ndege harimo n'ibyo Yorodaniya yafashijwemo n'Ubuholandi bwohereje imfashanyo yo mu by'ubuvuzi mu bitaro bya Yorodaniya biri mu majyaruguru ya Gaza. Operasiyo kuri uyu wa mbere yari igamije kugeza imfashanyo mu biganza by'abaturage no kubinaga ku nkombe za Gaza kuva mu majyaruguru berekeza mu majyepfo y'iyi ntara. ONU irashaka inkunga ku mugambi mushya watangijwe kuri uyu wa mbere ushyira ahabona ikibazo cy'impanuka zo mu mihanda ziba buri mwaka mu mpande zose z'isi. Nk'uko imibare yaturutse mu kigega cya ONU kita ku mutekano wo mu mihanda UN Road Safety Fund UNRSF mu magambo ahinnye ibigaragaza, umuntu umwe apfira mu mpanuka y'imodoka uri masegonda 28. UNRSF iratakamba ishaka imfashanyo ku mugambi wiswe amasegonda 28 by'umwihariko mu nganda z'imodoka izakoreshwa mu gushyira mu bikorwa imishinga y'umutekano wo mu mihanda mu bihugu bifite umutungo uri hasi n'uciriritse. Ibyo bigamije gusiba icyuho kinini mu bijyanye n'umutekano wo mu muhanda. Iyo mishinga irimo uburyo bwo gushishikariza abantu ikoreshwa ry'ingofero zabugenewe no kuzamura ibisabwa kuba byujujwe ku mutekano w'imodoka, kuvugurura serivisi z'ubutabazi bwihutirwa no gukora ku buryo imihanda yose ikorwa kimwe hose mu buryo bwo kurinda abanyamaguru n'abanyamagare. Jean Todd, umunyamabanga mukuru wa ONU, intumwa idasanzwe mu bijyanye n'umutekano wo mu mihanda, yagize ati kugwa kw'imodoka ni icyorezo cya bucece kirimo kugira ingaruka cyane ku bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Mu mpande zose z'isi impanuka z'imodoka zica abantu barenga 1,000,000 buri mwaka
kandi zisigira abandi miliyoni 50 ibikomere babana ubuzima bwabo bwose. Ikigega UNRSF cyashyizweho mu mwaka wa 2018 cyagenewe gufasha za guverinoma kugabanya impfu zo ku mihanda ho 50% bitarenze umwaka wa 2030. Urakoze Eugenie Mukankusi. Mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri #, radio@voa.com, naho ku mbuga za Instagram, YouTube na Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva 7 gushika 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Mu Burundi leta y'icyo gihugu iramagana igitero ivuga ko cyakozwe n'umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi iburinga muri komine Gihanda mu ntara ya Bubanza. Igitero cyahitanye abasivile 9. Uburundi kandi burashyira mu majwi leta y'u Rwanda bushinja gushyigikira Red Tabara. Uwo mutwe wemera ko wagabye ibitero iburinga ariko ko wishe abasirikare. Inkuru irambuye Desire Hatungimana. Abanyagihugu baha Igihanga babwijwe rya Amerika ko ico gitero carimwe ibikorwa bikomakomeye byatangwe kwasana isaa 3 n'igice z'ijoro. Amakuru ava Iburinga amenyesha ko abantu bari mu kigandaro batewe 9 bahasiga ubuzima, 5 barakomereka. Mu bapfuye harimwo abagore 6 n'abagabo 3. Muri abo bagabo harimo umusirikare. Muri ico gitero kandi imodoka 2 n'ipikipiki vyaroturiwe. Ingoro y'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi rasambugwa. Abanyagihugu baha Iburinga batumenyesha ko umutekano wabo udacungerewe. Batereta yaba yari bitayeho iba yarongereje abajeje umutekano muri ako gace gakunze gutegwa n'abantu bitwaje ibigwanisho. Amenyesha ko leta isa niyabahevye. Turavye ngahantu twikweri umutekano ni muke ko yatwigiranye n'ishamba rya Rukoko. Biragoye ko umugwanya maze kuja bukamuruko kashitse ngaha agasubira mu Rukoko. Biragoye ko n'umusenda wa leta umukurikira ko ishamba nini twebwe twako kiba ishamba ko amaze kuja bukibarabara hasubiyeyo aba yamaze nta muntu ushaka kumubona no kumubona. Twika turaba imbere gusa je na mbere abantu twagwanira mu muryango twinjira je nari namaze kwiheba nanzi ko amaze kundasa kuko nubwo nabiratikangeshike mu cyumba gusa niyumvirize aho bandashe gusa shitse mu cyumba numvise nkikomeye ubwo bwari bwanaheze. Umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima yemeje ivyo bitigiri vy'abapfuye byashikirijwe n'abanyagihugu. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru yemeje kandi ko ico gitero cakozwe n'umuharire Red Tabara wahisemwo kugwanya leta ukoresheje ibigwanisho. Leta y'u Burundi yahosheje imiryango yabuze yongera gusaba abarundi kurikanura kurusha uko bahora. Leta y'u Burundi irongeye kwemeza ko ibandanya gutsimbataza amahoro n'umutekano, ikabisaba amakomite y'umutekano kurushiriza kurikanura abenegihugu bagume bafatanye mu nda, bagira urunani mu ntumbero yo gukinga no gutuza ibitero nk'ivyo atakindi babigamije atari ugushira Uburundi mu marira. Ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, President Ndayishimiye yarongoye Uburundi yagize ati: turahojeje cyane imiryango yabuze ababo mu gitero c'iterabwoba caraye gisubiriye guhekura Uburundi muri zone Buringa ya komine Gihanga. Twongera turemesha n'abakomeretse. Inyabune ihagarare magabo mu guteramira umutekano. Iterabwoba nizo duca intege kuronderera ineza bene gihugu. Uwo muharire Tabara wagirizwa na leta y'u Burundi ko ari wo wagandaguye abo bantu urabihakana, ariko ukemeza ko wowo wakoze ibitero bibiri ku kirindiro c'igisirikare kiri ku Ruzi Impanda no ku kirindiro kirahitwa kwa Ndomboro Iburinga bakica abasirikare 6. Patrick Nahimana avugira Red Tabara yabwijwe rya Amerika ko leta y'u Burundi ari yobazwa abo basivile bapfuye. Twebwe twateye ibindiro vya gisirikare, rero twe n'abanyagihugu twagiye kwica aratsinda nitwo kwica abo turiko turagwanira kubohoza. Umuvugizi wa Red Tabara amenyesha ko bahisemwo inzira y'intambara ngo kuko izindi zose leta y'u Burundi yazanse. Inzira y'intambara Red Tabara yahisemwo, twahisemwo kuko leta yanse inzira ya politike, yanse inzira y'ibiganiro iyo yose. Ubwo rero twahisemo kugwana
gushika tubohorera Uburundi n'abarundi. Umunyapolitike Frederic Bamvuga Inyumvira yabaye icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi kuva mu mwaka w'1998 gushika mu 2001 muri kino gihe arongoye urunani Sephora Arusha amenyesha ko naho rimwe na rimwe leta mu gutwara nabi ishobora gutuma hari abahitamwo ibigwanisho ngo siyo nyishu irama. Ntushobora kugenda ku mazu y'abanyagihugu ukica abanyagihugu ku miduga ihagaze ugaturira, bica bitwibutsa vya bindi nyene CNDD-FDD aho rigira kera ifata abantu igakura amabisi kagenda ikabarisha ibitarika bagaturira amakoperative amashuri tukamenya nivyo vyabujije demokarasi. Leta y'u Burundi muri iryo tangazo yasoye yongeye kwagiriza leta y'u Rwanda ko ariyo iri nyuma y'ivyo bitero mu guha ibigwanisho n'imimenyerezo abo bagwanyi, igasaba leta y'u Rwanda gushikiriza Uburundi abarongoye umuhari kugira babazwe n'ubutungane. Leta y'u Burundi irasubiye kwiyamiriza inyifato y'igihugu cy'u Rwanda, ikaba isubiye gusaba ishimitse leta y'u Rwanda gushikiriza leta y'u Burundi abarongoye uwo mugwi usanzwe bacumbikiwe mu gihugu cy'u Rwanda. Twaronde umuvugizi wa leta y'u Rwanda wungirije Alain Mukurarinda kugira agire icyo avuze kuri ivyo Burundi bubagiriza. Telefone we yacamwe ariko ntiyatwitavye. Mu kwezi kwa 12 umwaka uheze, aho uwo muhari wa Rede Tabara wagira igitero Ivugizo komine Gatumba intara ya Bujumbura, naho nyene Burundi bwari bwagirije u Rwanda ko ari go rushigikiye uwo muhari. Mu itangazo leta y'u Rwanda yasohoye ico gihe yaramenyesheje ko tahano na hamwe u Rwanda ruhuriye n'uwo muhari utera Burundi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Tukiri ku Burundi, amasezerano icyo gihugu cyagiranye na sosiyete y'Abarusiya yerekeranye no gucukura ubutare bwa uranium ntavugwaho rumwe n'abagize inama nshingamateka kimwe n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki. Leta ivuga ko iyo gahunda yo gucukura ubutare bwa uranium igamije kubona amashanyarazi menshi. Kigali, inkuru ya Thierry Vendayishimiye. Amasezerano yo kwimba ubutare yaramaze gutegwa kw'igikumu nk'uko ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubutare n'agataka buherutse kubishikiriza inama nshingamateka y'u Burundi kugira ngo yemezwe. Ari mu nama nshingamateka mu kwezi guheze, umushikiranganje ajejwe ubutare n'agataka Engineer Ibrahim Uwizeye yashikirije ko ubwo butare buzofasha mu kuronka umuyaga nkuba urengeje ukwiye mu gihugu. Nukugira turabuka ubuntu twokoresha ayo masoko ntanganguvu nkomoko ku butare kugira ngo turabe ko ejo tworonka umuyaga nkuba woza kudufasha muri iki gihugu cyacu. Ikindi nuko uyo muyaga nkuba uzoca unafasha mu kwimba ubutare bwa nikele n'ubundi butunzi buri munsi y'agataka Uburundi bufise. Aha berekanye ko impamvu butahora bwimbwa ari uko ata muyaga nkuba ukwiye Uburundi bwari bufise. Yamara kandi umushikiranganje yasiguye ko Uburundi budafise uburenganzira bwo kwimba ubutare nk'uko amasezerano mpuzamakungu abigena. Nuko amategeko bwa mbere ntiyarahari, twari turi no muri agence internationale, byumvikana yuko umenga ariko twaba duteye umutekano muke muri Suriya. Umuyaga nkuba utegekanywa gutangwa n'iyo sosiyete y'Abarusiya izoza kwimba ubutare bwa uranium uzoba uri ku rugero rwa megawate 50, 100 n'amajana 250 nk'uko byatangajwe n'umushikiranganje abijejwe. Yerekanye ko impungenge z'uko abo Barusiya bashobora gufata ubwo butare bakabukuramwo ibindi bikoresho bitemewe n'amategeko ko bizokurikiranirwa hafi. Yamara naho biruko harimo impungenge nyinshi kuri abo Barusiya bazoza kwimba ubwo butare mu Burundi zerekanywe n'abashingamateka. Izo nazo zirimo kuba ubutare bwo mu rugero rwo hejuru, mbere bashobora kubutwara bakabasigira ubutare bwo mu rugero rwo hasi, kuko Burundi butabanje kwiga no kumenya ubutare buri mu bibanza bizwi ko birimwo ubutare uko bungana. Ntitwoba twihuse kugira ano masezerano tutaramenya urugero rw'ubutare twoba dufise, ko kenshi mu gihe muje hano iyo muri ko muvuga ubutare igihugu gifise nubwo butarashobora gucukugwa muhora mugereranya amatoni mwibaza yo bari mu gataka ka kino gihugu. Kumengo bagiye bimba batwara, nono munsi umenge inyishu ntiraboneka neza, none ubwo aha hoho ntibazoza bakimba batwara abo bafise izo autorisation. Ikindi abashingamateka babajijwe ni ukuba Burundi bwiteguye gukingira ubuzima bw'abanyagihugu, kuko guhingura ubutare bishobora guteza indwara zitandukanye zirimo na kanseri. Abashingamateka bonyene berekana impungenge ziri mu masezerano yatewe ko igikumu hagati y'ivyo bihugu byombi. Uyu ni Jean Duwimana, umuvugizi w'ishirahamwe Oricom. Bagomba gukora imigambi atavyigwa vyabaye
kandi umugambi nk'uyu wari umugambi mwiza, umugambi wo gushyiraho wo kongereza umuyaga nkuba uravye ingene abarundi bawukeneye, ibintu birimwo igipfungu vyama birangwa no kudashoboka gusigurwa. Ku vy'ukuri biraboneka ko harimo igipfungu cinshi rero, kuko ntushobora kuzana ikintu abanyagihugu badashobora kumva. Jean Duwimana anavuga kuko kwimba ubutare bigatanga inyungu ku Burundi bitizewe neza, kuko hari n'ayandi mashirahamwe yo mu bihugu mvamakungu yagiye aza kubikora, ariko bikaboneka ko hari izindi nyungu bari babifisemwo. Uku niko abisigura. Camwe urikome dufise amakenga menshi, kuko hariho amasosiyete menshi yaza hanyuma akimba aya n'ayatwaye ivu mu ndege kugira ngo avuga ngo agiye gupima ivu, mugabo ku vy'ukuri ivu murazi ko riba riri kumwe n'ubwo butari nyene baba bariko baracukura. Ishirahamwe Orikome gishinze kurwanya ibiturire n'abasesagura amatungo ya leta, aha niho rihera ryerekana ko mu gihe cose ibikorwa bizotangura hari bitarasobanuka neza, ariho hashobora kwibonekeza ikibazo gisanzwe caramunze Burundi co kuba hari akagwi k'abantu kazokwihagira umutungo uzova muri ubwo butare bigaherera mu masezerano gusa. Gushika ubu ibihugu vyemerewe guhingura ubutare bukungahaye ni 6 kw'isi hose, ivyo n'Uburusiya, Ubufaransa, Canada, Ubuyapani n'Ubwongereza hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uburundi bukaba bwisunze igihugu c'Uburusiya kuko butemerewe kwimba no guhingura ubutare. Bamwe mu bavugira abanyagihugu mu Burundi bavuga ko biramutse bikozwe neza uyo muyaga nkuba ukaboneka yoba ari inkuru nziza ku Burundi mu bijanye n'iterambere. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Washington, Ijwi ry'Amerika. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umunyamerikakazi ukomoka mu Rwanda, Anne Uwamahoro Rwigara, witabye Imana ku itariki 29 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023, yarashyinguwe muri leta ya California. N'uwo mu muryango wo kwa Rwigara, Asinapol, wagiye ujyana ibibazo n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Umubyeyi we Adeline Mukangemanyi Rwigara aravuga ko iperereza ryimbitse rigikorwa kugira ngo hamenyekane icyateye urwo rupfu rutunguranye. Mu kiganiro cyihariye n'Ijwi ry'Amerika, Adeline Rwigara aremeza ko umunsi wo guherekeza umukobwa we wari umunsi wuzuye intimba ariko uri mwihumure. Umunsi ukomeye cyane nk'uko mubivuga, ni umunsi maze iminsi nsengera kugira ngo Imana impe imbaraga zimira izindi mbaraga zidasanzwe. Ni umunsi ntamenye uko nsobanura, sinzi niba navuga yuko ari umunsi, ni umunsi uvanzwe, ni umunsi urimo intimba nyinshi cyane ku muryewe n'umuryango, ariko hakaba hari ihumure kubera Imana. Nkaba mfite n'ihumure muri jye kubera Imana. Ariko se iryo humure waryishatsemo ute, cyane cyane ko iryo tabaruka rya Anne Uwamahoro ryaje rigutunguye? Mukuri inkuru nkiyimenya ho ntabwo navuga yuko nahise ngira ihumure. Abantu twari kumwe muri iyo minsi nabahaye ubuhamya, nahise nsa n'upfuye nanjye. Ni ikintu cyumvikana ku muntu wese. Cyakora nyuma y'iminsi 2 Imana nyaguhora ku ngoma ndayishima cyane, iransura. Kandi burya Imana iza mu bantu, haje abantu nakwita za nshuti za Yobu, baza bafite n'ihumure, batanga ihumure muri bo. Ibihe bibi ntibibura, ariko biza hari ihumure ry'Imana. Ariko se kuva wabwirwa iyo nkuru mbi y'urupfu rw'umukobwa wawe, ni ryari wemeye koko ko Anne Rwigara atakiriho? Narabanje nsa n'uyobewe ibyo ari byo, numva birandenze. Twari tumaze iminsi tuvugana atameze neza iminsi mike, ariko mwitegura no kuza, ariko numva hari nta kinyirukansa. Ntabwo natekerezaga drame nk'iyi ngiyi, ikigeragezo nk'iki ngiki.
naje kubyemera nyuma rwose, narabyemeye ndabyakira, nibuka n'ibindi byose n'abandi babyeyi nkanjye. Muri make ndabyakira, Imana irabinshoboza rwose. Ni Imana, nta muntu wabishobora, nta muntu wabinshoboje, ni Imana. Bitavuze yuko hatagiye habaho ibihe by'intege nke, ariko ni Imana mu guhagarara mu masezerano yayo. Muri icyo gihe mwaganiraga ndetse nawe witegura kujya kumusura, mu magambo ye Anne Rwigara wigeze wumvamo imvugo yo kwiheba no kwitegura ko ashobora gupfa? Oya, yambwiye mu minsi ya nyuma, yambwiye ko arembye ya nyuma na nyuma, ariko nabyo simbitindeho cyane, nkabona ko ari ibintu ngomba gupasa muri iyo minsi nk'ibiri. Yarambwiraga ati ndarembye, ndaribwa, ariko yabimbwira nkumvamo ibintu nkurikije ibintu njya numva mu Banyarwanda, byinshi byipasa mu Banyarwanda kandi bakiri bato nkawe, b'abana b'abasore, inkumi. Nkumvamo ikintu ndanabimubwira, ariko Imana irahari irabirangiza, humura, reka nitegure vuba vuba nze. Byabaye ibintu, nubwo yari amaze igihe ngo yumva hari ikintu cy'intege nke afite, ariko mu kugira ngo kurwara nyakurwara ni muri ayo minsi mikeya ya nyuma rwose, navuga mikeya rwose. Ariko nabwo nkumva ko kumusengera nawe asenga cyane, nkumva ko ari ibintu bigomba gupasa, nkumva ntabwo natekerezaga yuko bishobora gufata iyi ntera. Ariko se muganira, Anne Rwigara yigeze akubwira ko hari ahantu yagiye, ko hari ikintu yariye, hari ikintu yanyweye cyamugiye mu mubiri kikaba aricyo cyamuhungabanyaga? We yarambwiraga, naramubazaga nti wariye he, ko ibyo bintu mbwira numva ari byo bimenyerewe muri sosiyete y'Abanyarwanda muri iyi myaka, kandi ko bimaze igihe. Ko naka yagiye aricyo, naka yagiye aricyo, n'umwana w'umukobwa w'inkumi uherutse kugenda, n'abandi bagabo, ni abantu bose. Ati ntaho nzi nagiye, ni aho hose ujya ugira ngo urahizeye ngo ni abantu, nta muntu ukizerwa mu Banyarwanda. Isosiyete yacu byararangiye, yarapfuye, ntushobora kugira umuntu wizera. None se kuva watabara ukaza muri Amerika kugeza kuri uyu munsi wo guherekeza Anne Rwigara, hari iperereza ryakozwe kugira ngo rigaragaze icyatumye atabaruka? Iperereza ririmo cyane kandi ryimbitse rwose, ariho bararikora kandi turi en contact, kandi ntabwo barikora mu ikinamico. Bafite ubumuntu, bafite kubabara abantu, kuko nabo barumiwe, kuko yari afite n'ubwenegihugu bw'Amerika. Barumiwe, byarabarenze, ntabwo babyumva nabo ubwabo barabivuga bati ntabwo byumvikana. Ni ikintu rero giteye impungenge muri leta y'Amerika cyane, kitumvikana, nicyo gituma babihagukiye. Ngushimiye kuba wabonye imbaraga na kano kanya ko kuganira n'Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane, Uwiteka abahire. Ikiganiro kirambuye na Adeline Mukangemanyi Rwigara ku itabaruka ry'umukobwa we Anne Uwamahoro Rwigara washyinguwe kuri uyu wa mbere. Muragisanga ku rubuga nkoranyambaga rw'Ijwi ry'Amerika, Facebook, kuri VOA radio yacu. Abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite mu Rwanda batoye ku bwiganze bw'amajwi umushinga w'itegeko ryemeza amasezerano hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza agamije kwakira abimukira n'abasaba ubuhungiro bashobora kuva mu Bwongereza. Kigali, Eric Bagiruwubusa. Mu gihe cyo gutora uyu mushinga abadepite babiri bawanze, abandi babiri barifata, 58 barawemeza. Ni nyuma yo kumva isobanura mpamvu y'uyu mushinga bagejejweho na Bwana Emmanuel Rugira Shebuja, Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta. Ndatekereza ko abagize inteko ishinga amategeko mwumva neza impamvu u Rwanda rwagiye muri aya masezerano. Abanyarwanda dufite amateka kuba abenshi muri twe twarabaye impunzi mu bihugu bitandukanye, ariko kandi dufite n'amateka yo kuba twaracyuye impunzi nyinshi z'Abanyarwanda mu gihe gito. Tukaba rero
twarasanze tugomba gutanga umusanzu mu gukemura ibibazo by'impunzi n'abimukira ahandi muri Afurika ndetse no mu isi yose. Mu badepite 12 bagize icyo bavuga kuri uyu mushinga w'itegeko, 2 gusa nibo bagaragaje icyo bafata nk'impungenge, bibaza impamvu Ubwongereza bwanze kwakira babugannye babuhungiraho bugahitamo kubohereza mu Rwanda. Depite Frank Habineza yabimburiye abandi. Nabonaga bano bantu bari mu Bwongereza atari abantu bavuga yuko babuze aho bajya, habo bari muri Libya, kubera ko bo bari bageze mu Bwongereza cyangwa se bagezeyo, kandi amategeko agateganya yuko umuntu igihugu yagezemo cyo gifite inshingano yo kumwakira. Nkumva yuko zizari inshingano cyangwa ari inshingano z'igihugu cy'Ubwongereza kubakira, zitagombye kuzana izo nshingano kuri leta y'u Rwanda. Nubwo leta y'u Rwanda ari byiza byinshi yakoze cyangwa se gikora, nkumva ko ari inshingano z'Ubwongereza itagombye kwikura mu mutwaro wayo kugira ngo wikorere u Rwanda. Iyi ntumwa ya rubanda yanabajije ibindi bibazo Minisitiri w'Ubutabera wari uhagarariye leta y'u Rwanda kuri uyu mushinga. Dukurikira itangazamakuru yo mu Bwongereza, hari n'abagaragaje yuko bashobora kuba batifuza kuza, nk'abo bantu baba batabyifuza kuza mu Rwanda, kandi Ubwongereza kuvuga ko ugomba kubazana mu Rwanda. Ibi byose mwabifatamo gute? Ni ibibazo Minisitiri yavuze ko bimwe muri byo nta bisubiza bifiteho. Inyungu zo wagiye usobanura ndumva biri mu busesenguzi, ibyo ntabwo nasobanura gusa ibiri mu masezerano n'impamvu yayo ko twagiye tugirana ibiganiro, ariko nta na rimwe twigeze tujya mu byo mwavuze n'ibintu abantu bashobora gusesengura, ariko byo wenda ntabwo ari imwe mu mpamvu yatumye tujya muri aya masezerano. Impamvu ni ugusubiza icyo kibazo cyugarije isi. Bitandukanye na Depite Germaine Mukabarisa, Depite Odette Uwamariya n'abandi bagenzi babo bavuze, nta mpungenge na nkeya bagaragaza kuri iyi gahunda. Hari n'abagaragaje ko ahubwo kuri bo byabatindiye. Nyakubahwa Spika, nashimishijwe by'umwihariko nuko muri uyu mushinga cyangwa se muri aya masezerano hagaragaza ko abazaza bazaba integrated muri sosiyete nyarwanda. Tukaba tugaragaza ko twiteguye cyane kubakira, kuko ibyo dukoze birenze amategeko, ahubwo ni igikorwa dukoresheje umutima ukunze. Ariko by'umwihariko nagira ngo nshimire yuko guverinoma y'u Rwanda yemeye kujya muri ubu bufatanye, kubera yuko abanyarwanda tuzi umubabaro wo kubura uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ndetse n'uburyo iyo habaye ibibazo nk'ibyo imibereho y'ikiremwamuntu ihungabana. Undi mudepite wa kabiri utanyuzwe n'aya masezerano yo kohereza impunzi n'abimukira mu Rwanda, mu bisobanuro yasabye Minisitiri w'Ubutabera n'intumwa nkuru ya leta ni Jean Claude Ntezimana, akibaza ku buryo Ubwongereza bwashoyemo ingengo y'imari. Nyuma yo kuvuga ko batabakiriye, bakavuga ko bagomba no gutanga n'amafaranga yo kubafasha, nkibaza impamvu aya mafaranga batanga kandi atari na make batari kuyakoresha mu kubafasha bari muri icyo gihugu. Ntibaza noneho icyanyuma inyungu bazabikuramo mu gihe impunzi n'abimukira bazaba baje mu Rwanda. Minisitiri Ugira Shebuja yamusubije, aya mafaranga ntabwo ariyo dushyira imbere. Icya mbere ni ukureba ko ibihugu byombi, u Rwanda cyane cyane ni narwo mvugira uyu munsi, ko twaba igisubizo mu kibazo dufite nk'uko nari nabisobanuye cyugarije isi cy'abimukira. Aya mafaranga naza gusa kugira ngo tube twashobora kugira ngo babeho neza bigendanye n'uburenganzira bwa muntu. Uyu mushinga w'itegeko numara kwemezwa burundu, biteganijwe ko u Rwanda ruzakira impunzi n'abimukira bagera ku 10,000 mu gihe cy'imyaka 5. Mu mezi 4 ya mbere rukazabanza kwakira bagera mu 2,000. Ni umushinga Ubwongereza bumaze gushoramo akayabo ka miliyoni zibarirwa muri 240 z'amapawundi, ni ukuvuga barirwa muri miliyari 300 z'amafaranga y'amanyarwanda. U Rwanda rugatangaza ko ku bufatanye n'Ubwongereza hahuguwe abagera ku 151 bazaba bashinzwe imirimo yo kwita ku bimukira n'impunzi zizaturuka mu Bwongereza. U Rwanda runavuga ko kugeza ubu rwateganije zimwe mu nyubako bazabamo zirimo amahoteli bitari ihame ko bazatura hasa nk'inkambi, bazaba bari mu bice bitandukanye by'igihugu. Abagize inteko y'Ubwongereza umutwe w'abadepite bemeje ko umushinga w'itegeko ufite ishingiro. Komisiyo idasanzwe ya Sena yabaye isabye leta y'Ubwongereza kubiwuhagaritse, hagasuzumwa niba koko u Rwanda ari igihugu gitekanye. Iragenda yumva abatangabuhamya batandukanye icyo babivugaho. Ni gahunda yatangiye mu mwaka w'2022, ariko inkiko z'Ubwongereza zikagenda ziyikoma mu nkokora zivuga ko kohereza abimukira n'impunzi bihabanye n'amategeko.
abaharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu, ibitangazamakuru bitandukanye, imiryango itegamiye kuri leta bakomeje kugaragaza ko u Rwanda atari igihugu gitekanye cyo koherezamo ababimukira n'impunzi. Ubusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Ni hano dusoreje aya makuru, mbashimiye kuba mwaduteze amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi: ucunze amazi yavura amabuye. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.